سلام دوستان عزیز، این دفعه مسئله 267 از ریمکیویچ رو دیده میبرایم. مسئله یعنی با ستورچه اشاره کرده شده. این مسئله مشکل تر است نسبت دیگر مسئله هاش. مسئله 267 داده شده است. شرط اون رو میخونم. برای در همواره نیشبی کنج مویلش الفا نگاه داشتن عربچه با قوه F1 که به رفت همواره بالا روان است تأثیر باید کرد و برای بالا کشیده برآوردن آن با قوه F2 کوفیسینت مقاومت رو یابید. یعنی همون کوفیسینت سویش رو یابید. میو یافته شود. حل در اینجا گفته شده است در واریانت یکم برای نگاه داشتن عربچه، مثال این عربچه ما با قوه F1 تاثیر میرسونیم تا که عربچه به پایان نرود. F1 در اینجا با ما قوه سایش یاری میرسوند. چی طور؟ اگر قوه سایش زیاد باشد، یعنی سایشی بین عربچه و همین همواره زیاد باشد، عربچه بسیار به پایان کشیده نمی شود. مثال اگر سطح این همواره از یگان چیز سفته باشد عربچه به پایان لغزیدن میگیرد، ولی اگر آن رو با یگان چیزی کوفیسینت سایشش خردتر ساخته باشند عربچه در بالای آن می ایستد و در اینجا سمت قوه سایش به سمت F1 روانه است و البته قوه وزنی سببی به پایان رفتن عربچه میگردد اگر قوه F1 نباشد. اکنون در تیر X پرکس همه قوه در تیر X برابر 0 شتاب نیست، عربچه آرام است. F1 جمع F سایش طرح mg سینوس الفا. پرکس mg در تیر x می شود mg سینوس الفا و F1 رو می یابیم. F1 برابر mg سینوس الفا طرح قوه سایش از در تیر y قوه ریاکسیون تکیهگاه تاثیر می رساند و پرکس mg در تیر y n طرح mg y می شود mg کوسینوس الفا. چون که در تیر y این الفا باشد، اگر تیر y با mg که هیپوتنوز است نسبت به کتیت به کنج الفا چسبیده به هیپوتنوز کوسینوس و نسبت به کنج الفا مقابل سینوس برابر 0 و n برابر mg کوسینوس الفا میگردد. این رو در فرم اوله میگذاریم. F1 برابر mg سینوس الفا طرح میو mg کوسینوس الفا. قوه سایش برابر میو n می باشد و در جای n ما mg کوسینوس الفا را گذاشتیم. ابر می نویسم اون را. F سایش برابر میو n برابر میو در جای n می نویسیم mg کوسینوس الفا. اکنون فهم شد. mg ها را از این معادله از قوس ببریم. F1 برابر mg سینوس الفا طرح میو کوسینوس الفا. در حالت دوم ما باید عربچه را به بالا کشیده براریم با تاثیر قوه F2 که به ما داده شده است. کمی همواری رو نیشبی زیادتر کشیدیم ولی اوکی نداره. F2 با تاثیر قوه F2 ما آن را به بالا میکشیم و در اینجا اکنون ما آن را به بالا کشیده شدیم. باید
ҳамвори каме ҳам бошад, суфтатар бошад ки мо онро кашида тавонем. қувваи соиш дар ин вақт муқобили самти ҳаракат равона аст. қувваи соиш дар лаҳзаи дуюм қувваи соиш ба муқобили самти ҳаракат равона аст. ва қувваи вазнинӣ боз ҳамон ба самти поён ва проексияш дар тирҳои MGY ва MGX синус ва косинус. боз ҳам қувваҳоро тасвир менамоем ва дар тири X менависем. инҷо тири Y-ро қайд накардем. Тири Y дар тири X. дар тири Y ҳама вақт n баробари mg косинуси алфа мемонад. дар тири X бошад, ин лаҳза f2 тарҳи f1 мешавад. боз тарҳи mg синуси алфа. проексияи қувваи вазнинӣ дар тири X мешавад mg синуси алфа баробари 0. пас f2 баробар мешавад ба f1 ҷамъи f соиш ҷамъи mg синуси алфа. дар ҷои f соиш боз ҳамон мю mg косинуси алфаро мемонем. мю mg косинуси алфа ҷамъи mg синуси алфа баробари mg ҳоро аз қавс мебарорам. мю косинуси алфа ҷамъи синуси алфа. нисбати f1 ва f2-ро меёбем. f1 тақсими f2 менависам. f1 тақсими f2 баробари, дар инҷо f1 мо маълум аст. агар нисбати f1 ба f2-ро гирем, mg ва mg ихтисор мешаванд ва дохили қавсҳо мемонанд. синуси алфа тарҳи мю косинуси алфа тақсими дар махраҷ f2 мю косинуси алфа ҷамъи синуси алфа. аз инҷо мюро меёбем. дар инҷо як бор дигар модиларо менависам. f1 тақсими f2 баробари синуси алфа ҷамъи мю косинуси алфа тақсими дар боло тарҳ буд. дар боло тарҳ дар поён ҷамъ синуси алфа ҷамъи мю косинуси алфа. акнун онро чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, бо усули математикӣ ба таври x зарб мезанем. f1 зарби синуси алфа ҷамъи мю косинуси алфа баробари f2 зарби, инро ба таври таносуб яъне ҳал кардем. синуси алфа тарҳи мю косинуси алфа. қавсҳоро мекушоем. f1 синуси алфа ҷамъи мю f1 косинуси алфа баробари f2 синуси алфа тарҳи мю f2 косинуси алфа. аъзои номаълум дар ин аъзо ва дар ин аъзои модилаамон дорем. номаълумро мю f1 косинуси алфа. ин қисми модиларо ба он тараф мегузаронем, яъне ҳамин аъзои мю f2 косинуси алфаро ба ин тарафи баробарӣ ки гузаронем мешавад ҷамъи мю f2 косинуси алфа. дар инҷо тар буд, дар он тараф ҷамъ мегардад. баробари акнун f1 синуси алфаро ба ин тараф мегузаронем. f2 синуси алфа дар ҷояш меистад. f1 синуси алфа бо аломати манфӣ f1 синуси алфа ба ин тараф мегузарад. мюро аз қавс мебарорем. мю косинуси алфаро аз қавс мебарорем. f1 ҷамъи f2 мемонад дар дохили қавс ва синуси алфаро ҳам аз қавс мебарорем. синуси алфа f2 тарҳи f1 дар дохили қавс мемонад. акнун мюро меёбем. мю баробари синуси алфа f2 тарҳи f1 тақсими косинуси алфа f1 ҷамъи f2.
ما میدونیم که سینوس الفا تقسیم کوسینوس الفا میشود تانگنس الفا و باقی موندهش رو می نویسم f2 در f1 تقسیم f1 جمعی f2 و این هم جوابی مسئله 267 از کتاب ریمکویچ.